dalilang ko to tinis na to tawo ganda so maro sungguh sih lai to mero hai nol so to na lam so ka ni video tini ni blog engka tini blog ngangke ang tini studio phai sok pa kya angka studio phai sok pa mani ya gulo tini wa chinoro guest phai na tongo mane chinoro nograi phai na tongo especially shing nai movie film Chaitok to keno tei nai abno tei promotion ni bage boro phai ne chinoro angka ajaga actor actress director ngatai chini gabangma obhai ajaga ni je rules na ja aborok no tei singtini sanai chini channel ni bisingte ingke takashakok ingke norok no ani blog bo borong phunugana norok nai tongdi ingka bo norok chai nai tandan blog no jeman sak norok na ang phunugnai tini site movie nai sini sakang tini sing ani blog o sing borgoi malai nai thaje thani kok sai paile na ingka norok nai sing tandan blog no choi nai tongdi hai sopai ka sinaro ko dalila so hari sing tabu to lo phai na phai dalila so ka dala phai sopai ka dala sagari samsana ya kisah ko jadi satu ni film itu kan boleh jalan lepas perang naik jong itu sari ko dan blog naik Sabnam blog naik jong ambai jala to ini mani baru belum tu punya iko sini dalila sagari dala hi blog handle khai gari Kemudian hanya itu saja wajar program ini sisi Chaitok ini list sebagai talkshow dengan lain saja. Kalau blog nama nanya tak perlu share saja, ini darker saja. Itu cerita aja na, coba lagi jam malam saja. Aman orang saya ini tulis, bukan na? Ini belum saya pasti. Sing tabu kalau thami tamo movie ni bagi promotion ni bagi phai ni kalau jenis terlalu kelo panai nai tok sing tabu movie ni hapla phai sok pai ga dini an channel ni bikin ti kono dalila ekbar sini ba hasan actor sing tabu no stay director mai ko phai sok pai tak keno sai nai tadi phai nang bai ma dong ka saga di tiri bong la tolam promotion dari bagai payment bagai besar company besar, tego bagai sebut kata tu payment orang bagai katong terkait itu kalau naik bitong lagi tadi kita cari ke berjatuh sekali payment ni aku kita cari ke sabta hari sabta untuk sana itu naik bitong lagi orang karena sama aku naik tu nanti hari sabta jerawan bye bye sini kok lampanda to pai ya tahu ke kodara sombai dara bahan yang zaka kaham na balai kana sabnam kaham kan agil silai tesa smart ka jini kok samarok balai kana jini mo je sam khamen tabu je samani kushum khamro balai kana zaka smart table smart na balai je samane overflow khedi bukan mulai se ani mama na besar hai apa hai no sungguh sih lai to mero ini negara ke belakang ada belakang kami kau itu iko yang sini director betongo dalilang ko to tinis na to tawo ganda so maro bahai ba tong sagari tini je pokrang go payment to kaham ka je sana ne je payment mate gobo খুব কামকেন কুইশন হবো খাইয়া আমখান আন্দার হবো লাইকা অনেক আরাম না খাইয়ে নাও দিনি চ্যানেল নর সাবস্ক্রাইব খাইজি সাপোর্ট খাইজি তাইবো তলাং মাই ফান উন তুম সালাই বার খাইয়ে যতন ইয়াক ওয়ার্কশপ ইয়া বিভাগসে থামনে সিন অডিয়েন্স যে সুনো হামজা কই দংনাই যে সুনো পুরো খাই দংনাই जों কোন করে নর তে পপুলার ইয়া আবন নং সাপোর্ট নাম जों বেলে বেলে খে দিন চ্যানেল Sabnam Debbarma nung channel subscribe kegi asudinya sampai dara nabo te khorsa tango sini director dara sagari dara ketamuan channel subscribe na khai gyau sagari yamda ani dara la khai be kya ini sekanya ini first time malayo
Enggak first time malah pun interview ro belai kah mungkin question dok itu mana tamni nai tik nong zakang. Bahan yang zakang bisa nervous dong kan? Ang agak kisah nervous nggak pun je question is line number line mana ang pun nervous pin sendiri ya. Tambah bukan modeng kan? Engkau channel lo subscribe aja atau tini kena tak tunggai? Tak kena. Enggak channel bungkus hai di. Sabnam Debbarma. Kurso dulu nih. Hambai. Engke sengkabo. Kok lampan dapat mana ya golo? Kutu buzak lainnya hentam lo. Borong ini lah. Nah, tong di dalam blog lo saya.